Tukipata program ya mbegu, wananchi wapatiwe mbegu waweze kulima kwa mashamba zao, sababu wengi wao mashamba ziko, lakini sasa kwa sababu ya kuathirika na njaa huenda hawatapata fedha za kutosha za kununua mbegu. Kwa hivyo tukipata huo muingilio, watu hapa ni watu ya bidii, na mimi najua bila shaka in the next 3 months hatutakuwa na shida ya njaa tena. Wira wa kuhoya irio ni wira urathio na mbere, tuguthio na mbere na kuhoya irio andu matinaigania tondu thiini wa Kieni kuhutite andu 70,000 umuthi twahota kuhe 11,500 koguo ni twagitigia andu ta 58,500 matari na irio. Toria tukoretwo tukigwa mariboti matiganite to guku tu mwena wa Kieni andu mena ngaragu, kwina icigo itiganite, kwina kuria mwena wa Ndaragwa, mwena wa Laikipia kwina guo, mwena wa Ithango naguo kwina guo, koguo mangiyumiria Inooro FM ni twihariirie undu mwena Royal Media Services ni twihariirie gutigirira ati ni twakinyira andu itu kuria guothe mari na ati o mundu gwake ni gukununga gitunguru. Ni ndingimera thengio muno na thimu citu radio citu tutithikagiririo ndungi na TV no Inooro na Inooro rirotura miaka na ngiri na ngiri kejaro mulathima na muonekanire ni turagaga gia kuria no Ngai aritha tondu turoretwo ni mabungi aya nginya tumuthi ni tukuhota guthie kuria na tukinywe mai. Lakini hii chakula yenye tumepewa leo imetusaidia juu wengine wanalala njaa. Mimi niko na watoto hata saa zingine waendi shule juu ya njaa, lakini leo Mungu amenisaidia, watalala kama wameshiba. Mungu abariki wenye wamepeana na wazidi kuongezewa.